umu yu po ya no me join no pe keter blone pa ma ye te araba khade gambling no ta taklu ta chi pyatana khane bam nu khole ne le patawa bu ne pa aga ne te wala le pyatana khai he o ara no te mithala po khwa phudir pha ba le aswe weda ta taklu ta chi ne apo mu se ko o se ko la no tala ta taklu ta chi he ne mo no awe aga ne khonu di the for the ne swe ta mu ta boy la pe na taklu ta chi kha chemical release le ne khonu bu de khan ne mo no a di the for the pela wa swe ke si wa o ke si mu che to awe a to ke si to a che to ne chemical release khan ne di the for la mo no a ban khonu di the for la mo no ta swe ke si ta swe ta mu ta boy effect in the brain di the for la ye da ten mo na phya ba or ko che ne tinya se ja le la kwa da ga ne o de gambling a problem ne a sign o the blue kind le na kwa se no ti ba le amada le lo a chi do ba ko ka le chi do ba ma man he no hi pu ho pu but ti o ko ba de o da jak lok la da ga de khi lu a chi ko ko da de ta du ne ke sign de kha ji lo no the blood con ne o da fa le depressed la ne fala basa ma filo fa ta du ne he o ha te mo na the blood con a behavior de ka playa vala a fa do lo ba de a tu ene fa ene de a kura ki cha de ta du ne ne a ke no ko ne tu ba ki we te mo na stress ni no compulsive gambling disorder ne cha da le me de ge ba ne o ke ba sa ge na swe we mo no ba do na pa daga atasu phitanyo mo no the blood con ne ashuli ne mane awe willing to awe na pano ge ta la alu pwe o do la ta mu ne hi do fla ma ba ta pano ge cha ba le ta the blood ne e do kne ba we wo ne mo no ho bo de ne cloro chero ba o to o ba be ta do ne ba pa lo da che no pa la o de gambling problem ne kwa twetche ne mi finya ne kwa twetche hi pho kho bo che hi pho kho pho du tu ta phat na ya ne no ne pya ta na me o le ba kha de gambling problem ne ta ba he shu de ge he ta ma che ho le khu ta ma che ho no mi le ge ta klo ta chi ne wa chmu le wa ka ne che mo no pa min da le ma ne wa ke shu ke da ke ne a ne di pa ne di ne me ne ba phe te ma khi ma ne mo no ne ke shu ni la ka la ya ne no ta se de pha ne wa sin nya we wa du ro gambling te de pha ne sin nya we na wa sa le ba sa ne ba sa ke do a khu ne mo no we te du ro gambling ne no gambling ta lo ta kle le mi ko la australia.bid mo no la pa pho ya pho o alone wa le cholo da gambling mu pam nu khu le wa pho ya khu ne an ba ta ke do the block con ne hi ho pyatana a hu ne awe chumo da mi le gambling la ne kan ke da the take clear a hu ne pa le he cholo gambling de pa ne sin nya we pa pho ya pho ta pa su pa sa hu ne awe se le cholo da gambling la pa pho ya pho o lo ne a hi pho kho pho de ne ba tu ba ta chin mo no the blood con ne la ta su e ta ine hu ne amanda ba pho ali te che bla pho li ne o wa do ba te che tho bo ne the aka u ka swala klo chi do ba ta na ki ti ne amada le lo na ge chi do ba ni no na pyasana me o la gambling no yehi he bana la nagale la kisra o le kita mat le he refer la nag bwa sheveda ta nata ge kor khane no gambling ne te magiran ta umu ba o maphulan ta umu lo no ahune nemina hu video por khane yehi he bana la nagale la kisra o le kha kho kha chogeter khane le khita ma chele ne kisra o la ka refer na la tamache program ta kha kha su bu mo no gambling ne ha share no tilapa bye bye la ki de